Teofil, it's a long time. Ndazi nagi byusura kononeka kubera je. Shakira bakiriya mwizina rya Yesu. Ikintu kubwira kimwe. Mbo muri ubuzima ko kurashaka kuvuga ko ufise stress. Ariko stress nasanze ko tuziha twebwe. Reka rero ndamukunze kugenda reka nitwubane bishwe kwigana. Usanga uri mubiri nyaruka je ndarambiwe wanjye ndarambiwe nyaruka Zenez. Marush. Babari. Urabona ukazi ubugundi barahinduye umushefu. Rero umushefu dufise ubu arakazi ni kwa Mungu aradukoresha. Gusa abona mbaye butoroke mbahinda ko ari umugwaye mumagaye. Umuntu kuraba. Ngabo ihangane vrema. Umushefu nawe yarahindutse. Basi munafisanga saha mugarukiza ku dimanche nico mukora n'indege. Ya, nukuvuga dimanche tutahasa munani. Nico gituma ubona n'ubonye nkuwari ataragera konza. Ngabo nimenyene ndabahenda ibintu cyamakunze. Nayandi ho nkabaragira kumva no mukazi. Ariko shirisiga rero muri rero shirisiga impera amatanga mwese wawe. Bebe, mumure. Cyenda gukunda kandi sinshobora guhemukira. Byukuri ahubwo katugenda gurira agafara ndabona n'iminwa yumye ya reka je nyene asha naho njanira ngereke asha reka je wenda gukunda gusa nyene no rero ariko ndenda abanyeshuri bamaze kumva ntabwo umuntu wakasoma hera kumupfumu ego none natagiye ko mupfumu sinomenya niba ubibona gute nje mbona utashobora oya gisingene kuja kubapfumu byanga byakunda ni lazima bakujane abapfumu ndabatinya uzamba bavuga ngo kijya kintu mwiboro ndabitinya mugace tuzogenda ufata ukuboko
Wewe ngira ubwoba wowe mbere tujyane ndakujyane. Nitonde kure. Mwana yanjye disizo kurekura wowe mera tugere ndakujyane ndaruko ushobora nk'abandi bana. Je numva ubwoba ndabyumvira ubwoba ibyo bintu. Reka ubwoba reka ubwoba. We emera tugende. Uzofata ukiyikora gutamika. Wewe tugende tuzamenyana. Hari n'umuti utaruga. Sawa. Na tugiye kubapfuma mama arabizi. Wewe ntugurane n'amakuru kuko mbona genda. Wewe ngira ubwoba cyane. Ntakizoba ntangora. Ubusemera tugende umenye nk'abandi. Wewe nishaka imbere nk'abandi. Wewe uzo kwiteguye kuzugenda. Usere. Lika. Lika. Biti. Berewe. Imana ni nziza. Ajanishije. Ipo bro. Ni ko Imana ni nziza. Imana ibikoze neza. Ama mo ahantu urabona ko hari obstacle y'imiduga n'ibindi. Ari jambo mu cyane. Rimwe tu hano biri mu ngiye tugomba ngamwe barabara. Barabara nkaje. Je masimisi nakwibeza kandi je niyumvira. Ari cyane ifisi. Basi kaya gahungu. Kafi yake. Kaya gahungu. Nako ndakihweza misi yose kaya gahungu kundanye. Wewe ni yani ni chakabiri cyabo. Kandi cyambe kaya gahungu karaki. Icyaka bijya mu ntazo gutwara karabu. Ugome tukinga. Deo. Ntuka je banyita bobo sono nano ranze kuna mugenzi we. Jewe namba hari abantu. Sawa? Bafisa gafaranga. Komanga. Umukundira yo. Umukundira ibintu bitagira umutwe n'amaguru. Mbiza jiki noguhanura namba mukuru. Kandi urazigenza ko mugenzi wawe. Sawa, n'umugenzi wanje ndabizi ariko singoma kuko nawe ugwa mukaga umwana nka wewe imvuta nkawe. Ukaje kwijambaga atakinwa kimwe afise. Reka rero ndamukunze kugenera kandi twubana n'iswe kwigana. Ubahane nawe yamubisire ko muvugana. Umugabo mbiza agenda. Ariko uragomba kunona ubukumika. Uragomba gutakaranga ka. Wowe ni iki cyanyemeza gutayikura benshi. Nijewe ugura umutima wanje. No. Nukuri ugura umutima wanje urabe. Jewe ukiburamo he fungura. Turi bangahe? Turi bangahe? Uri wowe. Ego fi. Bize ndakubwiye. Kwantimisha. Aba ugende hakirikana babe neza. Cyangwa buraje uje tugende tukugaba. Mumbiriza. Kwisi hari abakobwa benshi. Kandi kwisi hari benshi beza. Ariko umutima wawe wacabu n'ubwo Teofira gukunda kandi akaba ari umugenzi wawe ariko ibyo birashika I love you imbere Karibu. Kurira. Umwana arasa umukunda kamusiga. Umwana
umwana arapfa umukunda akamuzira ndabafashe iki umwana arapfa umukunda akamuzira begera umwana arapfa umukunda akamuzira uyu muti mwana ugeze imbere y'ishuri uzaca wise umwarimu niyo uzokora amanyanga ntazokukora aciye umviriza nawe uzaza uramubwira iminsi yose ku isi donda basi impamvu mukora bihomba ni kubera mutemera umwami Yesu ni kubera mudasoma igitabo cyera Bibiliya Yesu ashimwe amen yagenda gusoma mu izina rya Yesu mu Magalatiya aho havuga hati nuko Yesu yurira ku musozi atangura kubigisha Yesu ashimwe uyu munsi Yesu yaje kuri jewe mwemu yaje mu kugira ngo abigishe kuri uganda zirengarenga ubwiriza kwakira Yesu umwami w'umukiza ubashimira Imana kubijyana n'uwo kandi ko niba umuntu yafite wawe utama ubona ibintu bimeze shimira Imana muntu w'Imana uririmbira Imana ureka kwiri gutamba kiwa nzenze utamba kwangwaro shimira Imana uyitambira uyishimishe nkakumye kwa Dawudi abantu b'uyu munsi muratamba mugasanga amapantaro yatebutse haleluya ariko gutambira Imana bikananirana mukirirwa myicaye mu kabari ariko kujya mu cyumba cy'amasengesho kugira musenge bikananirana uyu munsi ingufu z'Imana zigomba zize umviriza mwene data wowe ingufu z'Imana zoza ubushobozi bw'Imana bukururuka wowe wande egera umwami Yesu ushobora kubona ibyo ukora byose bigenda bihomba utwara inda zikoroka ugakorora inda egera umwami Yesu uyu munsi araguhamagaye aracicaye ku ntebe y'imbabazi mwegere umubwira ibibazo byawe aragukiza haleluya hari abantu ku munsi wa Mungu muzindukira mu kabari mukirirwa mwicayeyo ariko kujya mu rushengero ngo mushimire Imana bikabananira ukajya gusenga ugashimira Imana yo yaguhaye umwuka ugashimira Imana yo yagufashije ukaronka ubuzima bw'uyu munsi egera Imana mwihane bigishoboka haleluya muntu w'Imana egera Imana mwihane Imana iraba iyo wakoze ibyaha bingana uburyo irakuharira egera Imana wihane reka dusenge mu izina rya Yesu kuwumvise wese zinobuna butumwa bwiza kuwafashije wese tugiye gusenga mu izina rya Yesu aronke imigisha acakire ubuntu bw'Imana mukore maze Imana ihezagira ibikorwa byanyu kuko Imana ntihezagura umuntu yicaye reka duheshe icyubahiro Imana dusenge mu izina ry'umwami wacu Yesu Data wera turagushima data buja wowe duhaye inkome zo kuza ngaha none turagusavye mwami Imana uhe inkomezi umuntu wese ari ku kazi akore ibironka uhezagira umuntu wese ari karakora abona umusaruro mwiza wirukana amadayimoni dasenge y'abadanda zirengarenga abadanda abo buzembure ubaha abakiriya mu izina rya Yesu shakira abakiriya mu izina rya Yesu